Gila dep kre amta nang kaita jakasa kan ne ka auto homestay. Gila dep pakai kitiar ke zungi but gila yon kali ke bawon shaw ngi gelawan ke semua. Mentang ini sa Zakhama stay. Zakhama stay. Akaba nang tu kadon ka registration point but in ekjat nak stu badu point sa DZUKOU Valley. Kalau jam slot belum mula ngam parai show bukan singi sibit gila raincoat. Let's see kalau pun kita di parlok stay and hey Leo remol baja menin yeah one try by one kid so here's the driver the driver jungi nang ni Zakhama. What's your name? Yovi, nice to meet you. Chalo Yovi, drive us day. So Yovi will take us to the destination and now we are moving ahead. Let's go. Ngila poi ha checkpoint manta kan ka badon hang ne ka DZUKOU checkpoint hang ne da hapso ka entry fee shane company fee ti hang ne kisem chispa arpho marwai breu but chispa by rong ti ban lech ti spo DZUKOU station hang ti but da ladap hang ne say no ter city kita ki do's and don'ts kalau village po sa kisah tracks sa DZUKOU Valley stay. Ila po yung neka starting point kizungi sana dan antak tiar kizungi istilah niya sundur stay nang ne minyak stay sa lor stay apa ni itu tes sa Valley stay. Nang final jakasa sana kasi porang kumba live po minute even song kali kasnya pula ke sorok but nang next thing sa page kalau kata ne kalau minute kasi porang even yesu sa destination dungi stay even time here kyo no stay man po sidu sa DZUKOU Valley stay. Good morning. How much time do you take to walk? Good time 4 hours Or good time 3 hours all the way. Thank you. Kêu shalor mata ada pimpat po yang ne ka weather temperature kalau komlong simene kalong thek kom ha shalong he kam phar satia kam da shit than kam da kret than kalong moderate ka tangwe ka jing pher hang ne ha Nagaland DZUKOU Valley hang ne but sa Shillong sa Meghalaya jungi sti kadai ba ada ngilit track ke Meghalaya ngihapan hiar swa pasawan kiu hang ne DZUKOU Valley pat ngihapan kiu swa Shillor but ngin share sa room sa Balong Valley sto tanga jungi per like na kata kan per ina git han Shillong jungi sa Meghalaya jungi sti Kalau ya kumba setengah time ta berkes selor sti Johan saya showroom kita audio wan kit berrimol bagian position ni sampai yo air car sti skill bet ulum kyo mas impor sekenta wan kyo ni ngam tep impor ni sekenta ni dunai kata ngin saya pet Steng? Oh, ini kadang kamap, nila kiu steng riat. Mani jom kita ke point nanti, mentang nila point yang ni aspa 40 kilometer ngiat. Buat nang next ti, kadang sanspa light kilometer ngiat banyai kiu yang. And then ada tipat ino sport ter kumtu 4 kilometer ngiat bampois lu ti sa DZUKOU Valley. Siapa pun nak lakukan ni. Tip-top ba Tarai kok. Tarai kok. Kok dah mik sebar pe ni. If you truly love nature, you'll find beauty everywhere. Kuzama BNK.
That's true. Oh, see. Cái jing kêu cái dòng liu lom. Từ đây. Ok. Đó. Ini kan đeo cái lông keti ha. Một slap. Gak tahu pihak yang harus kiski. Đây thì kinh telun bian. Seti syariat sih. Chalo. Hello, bro. There's one kid. Yes, bro. Hi. Hey, bro. Chicken man. Come on, pull it. Thank you. Ngila poi steng ta. Sunspot lai phom to tung lai ya chane. Kadai ka jaka som phai. But siden kadai ka jaka sedang mengiat golong madan sto. Kalau ka view go best thi ki ong tang ba. Kalong do. Kita dau mat iki. Kita ini no artistic kemana sih? Let's go. It's windy. Oh yeah, baby! Wait, slow down. Sorry. We're just enjoying the weather. Yeah. You know what? Come, yes! Oh yes, baby! Woo! I love this! Oh yeah! Woo! Hi guys. Hello. Hi, where are you from? Manipur. Manipur. Nice. Shillong. No one say. Woo! It's time to enjoy. Kuja wa aina po. Kuja. Hey. Unjulele. Stay nak tuat you. Nak clean terai. Terai clean. Don't flavor sana ki ong. Welcome. Chalo, let's go. There's a buck in my hand. Bawa sampai kana mana po sini. Finally. Yang gila po sini mta. Ini ketika dormitory ni dikasa, but tu kita ni flat one kam ni tangamit, but niat ni view for it's what 1 hour 3 minutes. It's 1 hour and 48 minutes. 1 hour and 48 minutes. Nice. So finally. Kadai ka homestay dormitory wa pila of saang ne but ko yung camp ni room alam tak ne wow, so windy see. Nila poin ni ginait kan buat bomjai gipan magi nanti Ni. Une magi kasha udah sis pak nangka. Ya, mereka peliang bukur bambu tu baru kisnap. Nungkap kau. Kane ni ketika kitchen keba
karena yang negeri main kitchen jeng bam mengne ki ayangi patang ne kadang ku ge kaset ke ba mengi ini ok kaset ne namar dangi ap ne sim nang ne karem palat ka bagi meneru de spaket bam ada bam jale ke rem susu ini ka dau ngara ini ki set junga ini ka gas nga pitip kene gas stove ko set my chopping board my trekking knife don't kill mong sim na auto hotel but kasiar teli away kabala out mane game pemet ngin bam do siar but ngin set kaja thi gadeng but kado ngin set kene ka gas ne kini kita ngin kreat on sai long breso ya me lele ra bro breso da chesh meksa set ba kene ka siap teli di mane marinade ka set chicken pakora Sedang pat set ikam susah sibit khang ini on bam kat kerja sibit jamet kene susdi kene pakora kaim aspor thiulat kham du ne neula yo pangwong abem khle fashion ne na ya sik ne pat la ko bam pala gado sel la som sio sama jabat pada blok Kati serom ketika Tham Valley ketika DZUKOU Valley la saya step ngin dengan step sti di room sti sudut sti ketika cross sti kita sedang mutai la slam ngin Malaysia de la saya kidang step but ngin sti sa Valley sti ketika di room ke tanat ke udah nang ne kalau kum ke Jakarta ke Badro lagi sti nomor ke jeng internet ke jeng jerngam juga di room sti Ila don po ten manta fi kaneka ten sene ya thengian sangot ngara ka ten kede do na shalong ban safe bisa khendiat te yes to come you ha Ini ka turun kit. yes ne sangot angyo de bamja mane te kadon ka chicken pakora mengisdi Maram. apa ini kering ne kadon chicken pakora amar ba gendo de kibre ki bam bade ing subam tagado ba Coca-Cola in songkai spang bagian thia no this anyway ngin pukut nong nem tagamet ngin thia no but la shai dang step ngin khi ngin lech station DZUKOU Valley ste nampan ep ka trip ko jong la shai ste so kaneka bukut jong ne part 1 ngin continue part la shai till then stay safe take care and good night bye guys san baji amin lai san baje ini ta